Here to the Chibai Ule, PC Van Moikani Serchip Van Kwai Longa Tango. Serchip District COVID-19 vaccine pack to Covishield Serchip Aron Portland Anita A. Don't Hachunga vaccine Pekman Turin Rockman Nakalpui Mekani. Tudon danin sarkar lai puin Mizoram COVID-19 vaccine pek tura aron pek chwazi nga Serchip District atangin athokhat na a mi zali somnga te tan vaccine hi pek tura ro man ni in hemi tur hian ni jangkhan dos janga chu Serchip ron phur thlen ani a Serchip CMO office a vaccination store a dalu nga lani Serchip District Immunization Officer Dr. Lalhlun Pui chuan tun chumaron thleng dos janga jang hian mi zali somnga te hne na shidan na hi pek tur ani ti soin hei hi anti dan phungpa ngai ani le shidan na pe ka hian athleng zongzong pek thei ani thin lo ti asoya shidan na pe ka ni ma hian ti tur sang sang an la nei thu po soin hunrem chang masa a media sensitization program mantur ani thule hemi hnu hian district task force on immunization chu chukhomin heta hian shidan na pe khun tur po hi ti chian ani chau tur thu asoya sarkarin ro manna asiam angchuan atho khatna atana shidan na pek tur hi tun thachunga pek fel tur ani thu asoibok thudon danin tun thleng hian Serchip district atanga vaccine da tur hian mi sang ni zakwa somsari pariat te ming chu thelu fel ani to a hengte hi healthcare worker mi zaria somnga panga ba ka police lama tele frontline worker sang te anni a tuna hian vaccine pek na tur mun hi thli thlai mek ni in sarkar lai puin kai shwaina asiam zom tur a oma wangin arem chan angin zirna in te po man tur arwa man me kani tun chuma COVID-19 vaccine ron thlen rual hian vaccine lak konga har sat na tok an ompal thula vaccine pek tha na turin adverse event following immunization AEFI po ron phur thlen tel ani bok Serchip Tarpitlang SIRD building a dedicated COVID health center DCHC chu Kharni in Narzin School CCC a COVID-19 shikai te chu enkol zui theitura ruwa man ani Tudon danin Serchip Tarpitlang a dedicated COVID health center DCHC hi SIRD and PR building ni in nikum lama COVID-19 shi aron len khan Serchip district atanga COVID-19 shikai mu chwa te zinga natna lan chwa na nei te enkol na mun DCHC tan hian ro manani a tun na ya shikai mu chwa antlak nyam tak zela wangle shikai mu chwa zinga natna lan chwa na nei enkol tur anom tak me ulo ba ka a building nei tu te hian man an mamo ve to si awangin DCHC hi khar tur ro man ani a voin khan Serchip district a COVID team sang te chuan natlang nein a building le a che vel then fine na le an bung relak chwa na te an thokani Serchip Tarpitlang a dedicated COVID health center a hian shikai mi som panga enkol man an ni Serchip Darnam branch oime te chuan voin khan an huam chunga chung ko pakhat te chu an bu thar an phur ho sak Tudon danin Serchip Darnam venga chengpu sang thua ma chu hunrei tak pumna awanga na thok theilawa aum to wangin nikuma anbu thar te hi anthiar ho theilawa he wang hian vo in khan Darnam branch waime te chuan natlangin anbu hi anthiar ho saka he natlanga hian mi somluk panga thok chuakin anjinga hian meichia som panga antel bokani pusang thua ma ti hian Serchip chimthlang matlui kam lungsai rama lo nein bu seng hun la ya po khan in social nein adam lo chen to a ama chu har sadeu chungpo in bu hi an seng zo ve thei shama bu phur somnga tin za somnga tharin motor kal the na thlenga chek chuana kilometer ni vel la a mitlom ngai te hian thiar chwa sakin a phur ho na tur motor po an tho ngalani Rampuma National Youth Week man me kwalin for in Serchip Bazar branch KTP member Tetan Skill Development Day man ani Neru Yevakenja NYK Serchip District Bultuma Serchip Bazar Kaushan Hola Chalai Tetana National Youth Week Puala Azon Natlak Thiam na skill neite Di Masona Tura Skill Development Day Manahian Mithiam Tlanbik ten He Huna Tel Chalai Tetu An Nitin Nathole Azon na Konga Chort Lak Thiam na An Neite Natura Anin Buat Sai Dan Turtele Hem Thiam na An Neite Di Mason Zel Dan Turte An Zirtirani Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Noya India Ram Chalai ten An Thiam Tilti Mason Natura Bay Puitlak na Thothum na Turin Tun Tlani Som Panga Khan Pradhan Mantri Cultural Vikas Yojana 2.0 PMKVY 2.0 to Prime Minister Narendra Modi chuan alo hong to ani Serchip boxing hall chu boxer adu apiang ta na training na mun na tan man thei turin vo in khan hon ani le ta
Serchipa Boxing Hall hi COVID-19 shileng awanga thlasom chuang zet man theilo tura khar ani nuwa voina changkhan boxer ten training na atan an man thei turin hon ani leta a LPS Pro Fighter voili lai like heavyweight champion lawni to abel lal omoy chuan a hongani Boxing Hall hon na huna hian abel lal omoy chuan COVID-19 shipuileng wangin Serchipa Boxing Hall chu thlasom chung zet khar ani thu soin shipuileng azia omchan Mizoram Sarkarin Standard Operation Procedure SOP adwan thara infiam na lamhoi kalpui min phalsak angin Serchip District Boxing Association setba ruah mannat nuaya adu apiang ten zalenta ka boxing anzer theina boxing hall chu ahong ti asoya Serchip thalai te chu infiam na thiang him boxing tuipuya taksha fitness ngai poimo turle mitam takin eizon na mu pha na anlo man to boxing zira ronpen chuak turin aso mani voina boxing hall hon na hun hi Serchip District Boxing Association President Pukaplia na pachuaw chuan kaishwain Serchip District Sport Committee SDSC Chairman Phuket Langthan Moy appoint Serchip District Boxing Association malak na chu lom ati thu asuya setba shwai tu te inpek na ngai tua chungin boxer te chu chanem ngai taka in khel turin acha bok voina boxing hall hon na nei zo ani nu hian boxer ten training an nei zui ngalani Chief Minister Puzoram Thanga chuan tokin khan limen tlang nuam le kulikon khel mol tetlo in lom ngai pol le khotlang shwai tu ten malak na tur a en pui Chief Minister hian limena Smart City noi cheng vaibel cheruk manga khel mol sakna tur enin kulikon futsal ground le basketball court tur an siam mek ba ka tlang nuam football field te atlo a Sri Lanka sarkar chuan a tho thei chin te thokin malama se ruah man na tam tak chu tho lok thei ani lo thu asoya shidan na alo omta ka chuan boruak point zia omlam apan zel be sei chungin chakzo ka mason na tho chho zel ani tur thu asoibok he huna hian sport minister Pu Robert Romoy roi te point infiam na konga mason na rural cha din belzelin aizol chimlam tan chau nilo straight pumta na changkai theitur infiam na hun ma cha siam chu sarkarin angai poimo thu asoibok Voin Khan Home Minister Pulal Cham le na hovin Christmas le kum tharwak ve ta sarkarin halpua halmoile skyleton te khap na thupek ati chwa bo zui dan thir lek na nei ani Hetutcom SAD conference show le nei a hian Christmas line mi puin halpua le halmoi an hal lo chu lom omti in mi puin hne na lom thu an soya chuti rwalin kum hlui thla za na veng chen khatin an halmi alo laya veng chen khata halanom chu poi an ti a kumin Christmas le kum tharwak ve ta po sum le pai khoral na mai le risel na ata na chelo halpua le halmoi halo turin mi puite an ngen ngalani tu main halpua le halmoi an hal to lo nan kum ti ra changin sarkar le central wai me chang kopin a thei angin mala se antibok Home Minister chuan halpo hal lo na veng le a halte mi puisia ta an ming meratar lang veng chen khate ne na loman pek ni se ti in arota hemi ata na mantura ama discretionary fana changin cheng sing hi sanga atho ngal thu asoya hun lo om le zel tura halpo le halmoi khap na thu pek te bo zui turin aizol SP office noya sel din ni se ti te hetiang chungchang a zertir na peturin MKHT le Sinot Social Front ate ngen na siam ni se ti te waime branch kina inshil shiat na lamhoi awareness tun aya omzenei zo ka nei chin ni se ti te le hemi konga veng thok tha thlan chua na nei chin ni se ti te an rel bok kumsang ni somni Christmas le kumsang ni somni pakhat kumthar wak veta halpo hal le man thu boy case somni patni aizola police station sangshanga zia lu ni in hengzinga som pasari te chu halpo hal thu boy ni in adang panga te chu halpo man sak thu boy te an ni a halpo le hal moi cheng noi khathu police ten an man bokani henga in nam noi mi somni pariat te chu thu boy siam sakan ni a charshit po thelu ani to a nikum masa hetiang thu boy pakwa zia lu a mi paruk te chu shem an lo ni to boka fire and emergency services chinchia danin halpo le hal moi awanga Christmas le kum tharwak ve ta kang mei chuak soi tham a om lo ni in meeting a hian tarlan ani bok police lampo in kumdang a in boruak aral muan thu le boina lian tham engma Mizoram khoi muna ma achwa lo thu meeting a hian an soi lang bokani Mizoram Youth Commission MYC malak na livelihood generation for retired migrant workers due to COVID-19 phase 2 chu voin khan lesbian minister Pulal Chanda Maral te chuan hongin he malak na hnuai hian migrant workers mi za sari somriat te tan skill training chili buat site ani ang
Ideal Klapa Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 Phase 2 honna huna hian Leslie Minister Pulal Chanda Maralte chuan shi awanga khovel puma talboi mek lain MYC chu Mizoram chalai te tan ading renga anchang kai zia kan hu chho zel ani atia MYC malak na zinga na zong mek te tana na in pui job portal an siam te All India Service a Mizo chalai te antlin ve theina tura Delia Coaching Institute cha a Mizo chalai thiam rual tir turakma anlak na te afaka COVID-19 shileng awanga ramshang shang Mizoram mi le sa na thok mek te an na chunzom theila valo hote tuam hlom tura MYC malak na Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 thoni na hon anile ta chulom omati thu a soibok he huna hian MYC chairman Dr. Vanarjan Puya MLA point COVID-19 awanga mani na thona mun tlan sana an na thochin bansan ta chalai te thlawang hauturin MYC in Chan alati asoya na chanta te ta na ezon na kong dap turin NECA project an theluta chuta changchuan Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 hi alo piang ta ani ati he project thoni na atan hian MYC chuan NECA tengin cheng noi zani som sari mu in migrant workers mi za sari somria te tan skill training chili cement mystery piggery food processing le cake baking te buat sai ani anga Mizoram chunga district deputy commissioner te kaltlanga training he kalpui turani Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 phase 2 a hian cement mystery training he district som pakhata negin piggery farming he district paruka buat sai ani anga bakery training hi district panga ale food processing training hi district paruka kalpui turani a training zone nuwa hian training chuak te tan post training support siam sakin an man rakma mamote an semdon bukani INPR Minister Pulal Ruat ki machuan tukin khan rangvamwa local council futsal ground siam tharchu ahong SCDP sum cheng noi kwa singriat seng siam rangvamwa local council futsal ground honna huna hian INPR Minister Pulal Ruat ki machuan rangvamwa chu aizol ko chwa veng poimo tak lengpui airport le national highway kal tura kal tlang ngai ani ti soin interstate truck terminal omna veng ani na angin khwal chale chia don son na a khotlang point ma ason zela asya thu asoya rangvamwal chu mitlem te wangin mi ten an mudan adang deu ani mai thei ti soin ama ero chu veng chung chalai te le veng shwai tu ten in fiam na sang sanga mason andu na hi sarkar chuan angai poimo ti asoibok minister chuan ram mason na rural nei turin khotlang chanrual apoimo zia soin sarkar chuan rangvamwal la chengten jangkai taka an mantur community multipurpose hall sak ani tur thu asoibok Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan vo in khan Mizoram Governor PS Sridharan Pillai mu in tun naya scholarship district chunga periodic pata pek chungchang athil thleng chungchang an thlen MPCC shwai tu te hian an party general secretary in charge GAD Puji Seflal himpuya mingin Mizoram Governor hena hian scholarship district chunga national highway 3060 zauna tura compensation lak tumwanga periodic pata deal na settlement office scholarship district scholarship in andon chungchang a VC pass diktak neite din mun hum hima pass diklau neite deal na nol tura ngen na an theluta hemi chungchang a MPCC tu chwa chuan tun naya settlement office scholarship district scholarship chuan periodic pata deal na mi za somruk panga hne na changa adon thu antar langa national highway 306 silchar assam achangin tuipang Mizoram thlem 4 lane siam na turwa man na kalmekin he na hi national highway infrastructure corporation limited NHIDCL tho turani a heng periodic pata ata na deal na te hi national highway 306 jauna turkong pui huam chin achang ani thule periodic pata dil na zinga hian bil khothlir kho huam chunga dil tu mi som parup te hian VCC lemle VCP signature an mang ninge yarin lel ani awangin tun thlani som paruk khan FIR po thelu ani to thu an tar langa ramlak len acquire achanga compensation lak thei ani hian midik tam takara midik lauten remchang an lo chu ve thinti an shia thu tar langin VC pass diktak nei tu ti harsat na shethiama an rang hlut na angsum le pai an don theina tura ma la tur le chuti rwal chuan diklo taka periodic pata nei tuma ma la tu te dil na hnol ani theina na ma la turin governor hi an nge nani Nimin khan Mizoram a COVID-19 shikai mi paruk mo belle an ni a an zinga mi panga te hi tun na escape po na changaron lu tan ni
Nimin Khan ZMC Laboratory a sample zali somkwa pakwa enfi ani in henga changhian shikai me paruk mu chua anni a anwa hian tun hnai state pon lama changa Mizoram ron lut le in khongshan na huna omlai ve kanni nimina shikai mu chua pakhathi rapid antigen test manga sample enfi as sari somthum pasari achanga shikai mu chua ni in Longtlai district a thingka khomi hostela alu do na wanga sample enfi na a shi akai ti mu chua ani a shi akai na chui zui ngala ni bok district Shanga Chunat Laboratory a sample za somli panga enfiani in shikai mu chua thar ero anom lo thungani heti hian nimin thleng khan Mizoram a sample nuai khat sing kwa sangli zali som paruk enfiani to in henga tang hian COVID-19 shikai mi sangli zathum somni pakwa mu chua anni to a sample enfi atanga za zela patni point patni pathum te chuan shi hi an kayani Mizoram a COVID-19 shikai mu chua te atang hian mi sangli zani somli pakhate chu en koldam anni to a tuna hian shikai en kol mi somsari pakwa la omin nun na chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha ser che wang khwa kan ti chwa thei chu ni e